New Trap National Youth Front HNYF Central Executive Committee hak jingelam ba teli bor swear General Secretary lam gidkhot naga HNYF Northern Region hak arflai drek no pra ajapsan lawan mi sedeng pesok police station ban bodian halo kecingya chakma kecing token kebede kecing cha syak takti ki banyak kali kit skum kba menha kemiat arfu drek no pra ajapsan hajan ketol kit keblalam syak kecing do no kecing emu ba shemping mengu nak sedong tersu kumban sipungan ma wai ke basa ba shemping mengu atap dan buram hak arfu drek no pra ajapsan ka HNYF mari de bekran bar ki bor pulit akte police station ka lej bani kendo ki bor penyai ka tol plaza nama ka jingmi kecing suba bagi barang keti ki dei nak te plaza hendrai manager omdan ha kete chaka kumta la pha ban phun yu hendrai omwan mi satya kabala penlong i khot ka HNYF ban pakhang daki mau ban ki pai bahe ba perangkam sina muri surok ha kete chaka lum khachna sipor ri kete manager lawan mi ban ekran ha boloi thu ba ki bor pulit kilawan ban shimti ki kor CCTV ulai thu ba ya mobile jo ba champagne la don bon ra eka ha kete tol plaza hadin ke jeng ekran ka HNYF klap pelat ba syabyang ban khrongajna ha kete tol gate pelajar menata putrik biat nak yang keseng dilawan mi pede betul cengca hadir nang tu dia kejing yo yang kejing tujuan buat kejing put jing dapat di pahi yang pasam tu pelajar buat ni nak yang keseng dilawan mi tak sengi buat budien aku pede berkene cengca aku pede ber ka cengtokit tu kulit kawai ke bas nak tu pa nak yang police department kantam nak yang ka di pasok police station la ai kata assurance buat ngilai iru ba kajing mari ke jongki adu mentah kita ngelek ban wat kita ki beriu ki badan keti ban sim ya kajing jong i paradok persnam la jong bos ngosi ka dai ka wei ba inong sim ya kata ka jing jong paradok persnam la jong i beriu ki ba jong ni kai ka bos ngosi ini galong ba awak kajing long beriu kidan be kajing na kajing tam ada dalam undang ada pila yang ada ketian ya amal ya kai ka bangi i ba dia kai ka bangi yo ai cengtep anak tu pemit tadi ba cengya jong kita kali nang thia apo ka caka nomor keti ka caka kadai surak kamdai ka private property jong dulu ada sungtu ba pikang ai kata ka surak oh ada kata ka signboard ba kadai ka no tri andai hang thai la sipin yang daki takigang ba itu bibrio bibawan ka tu basngi ba permi kata ka jing huri-hura kadai beri bawan mi nak ni katanya nang dai ngemtep dai na ai orang ngempat yo ai ke sisa dai hadian ba ngila yo ai kendu ai pulit nakali pulit kila investigate apa ide buat kani ke jingja lawan napo tol gate kila yo ai kita kasih CCTV footage buat kila i menu badan mentang tu buat nakalian pulit kidang tuat kita kibrio amar kilalap ba kidan kita katu kaningot kibrio ba dai nak kita ni buat nakalian pulit kidang yawat buat kila ong bang ngenom soktan nama sisin hi bala sim hi ka chung embrio yang nakal yang rezeki ru kaan hi kanom syahi buat kan le hi ka badot kam de kabaan nga ai kublei ya ka dor pasnong dong snong ma pedang ru ba kala dan sendak bangi matak singi dei hoi de ling ba ki kam ba kim la lat ban kiar kim ban si ki la pha da ya ki dong elam dong kaseng sama snong pada kaliang kaseng sama snong dong ka snong ma pedang kilawan ban sendanang lagi ngi ada di kepot pila ai ini ya kata kajing kesian papura pada kalian ini ke tolgate kepada hang ni ismo thu sai ba kani kajing don kani ke tolgate ke penmi ban ya kajing huri-hura dia sian kini kita yogi bansawan dan sampa kajing tho segi bor badi pai nomor katkum kajing don kam hi ki guidelines ke balabu dan baka Ministry of Road and Transport kani ke tolgate ke 4 biang ban operate ndai kini ki brio ki wan sini bandung tang ya kerjana tang ban kecil kata jing kemai jong paradok persnam lagi para pat seksnong la jong ngi nakal yang keseng ya ai ke jong play ban kong ki pulit bat ya kini ki nong dalam snong jong ka snong mau perang kantam yu presiden dong keseng samla mau perang ulong ba la ai kata ka jing statement ru nakal yang jong ba lada dai kita ki brio ba dai na ko snong ka jong snong mau perang sale ek pada kam pada uri iru iki pada sa IT hi aku buat beripan ini semua ban sikat ya ya ka jing trailang kini ki produk senam tu ni bat next kam ba lemba ka tingya deti no ka borong ka ai sian gini ki brio kan sayo sa kem no
hak ti ju pula ka dawi ka ka panging suspek adu mata ka dai ka jing ra ka dai bami ba nak ni ka tol dia ya hadi nang tua sisian ba penya gunu ka gien pidi bendan kita ki supervisor ki pan supervise je kini ki beriu ki patrai ni nai popawan mani amdan manu kan tu cuma tu ai ban bu tang kita ki kena ban pin yelum tang ka jana babu ni balum ni kini jana ki di ku ku panapa tina kali yang ngi apa beriu nong supervisor kani ya kani ka benta amdan ada mi gunu ka jing ya gunu ka jing hura tahu beriu ban supervisor kini kumno ban trai kam kumno ban yu kendan andai kan mi bela ka jing sim kabu laki kali ki bayat nang ni nak kalian kau tengok lah tahu beliau perfect ya kan ka tolgit ni umdan bawa hapan supervise teman tu ayu penyak dah kini ki sipai ki badan apa madan simba pilih kan rekam lek dak kata kanong rem dan dek dong ta kata ka an ka kanun ka bayahap penlum kita ki kajana ba pensuan ni pensiyang penlum kat paman penyak kat paman mar haduk manta tentang pendapat baik kini ki nong lek nangwan kentep kat nu ka baitol kat nu ki hapan siu kemudian kentep ya ka ai bang maki ai kata ki hap ai mabubun hingi na du mana kamdan kata ka receive ko baki ai sim su ai sam tu lah biang din kata kadang ni pensange adin ka jing pensange ka jong ni supervisor usawan mi adin ya adin bang ilayo ban ya keren ilayo ban ya terjemut ya ka ai ke statement hi ka ba ulah pelaj ba ka jing keren jong ni manager ba dan hang ni apa akan ke tolgiat ulah ong ba men hak tu ke sngi lamar tu kena kepala klat ulaja ya kafun hapo kajing ya huri hurah tu pesni hapo waktu kajing kacaka ba ya kaca sampai nakaliang kajing ni manager supervisor ulo ba katu ka fun lawan ai da way lokal baterai hang ni hapo patolgiat lawan macam itu pat kata ka fun du kadang don hang ni hapo ka office da patolgiat ya nakaliang politik kila ha ai kata pat sale ka itu padang kam ti ke kedua ko pasai ka long bai nakaliang seng hi kajing ni kwa ba ada don hi kan ono benta apa ya tengku hi parado prasnam semua apa penyak sudah ketir namar yo dikte bah ketugas ni itu ki beliau ki ba pan mat penmi beri ura kadi po ka jenis syok kau yang sisi ni beliau bala syok kau yang don su ta ka jetik beliau tu play balik ada mon amar ulas no hanga so da imba ka tu ka jenis syok kau yang ngi hi kwa ba lada long kepala khatam tu ki beliau ki ba si syong kam akan ni betul giat yale bankiar nakabam kadi marba sisin hiba pila sim ka tu benta kami be ka jing kulma mapun sung suk su ka ka pila lami dah kawi ka dur pat papenpa papen tamula papenjak burom yang ni kecat beliau ki bro kalian kesan ni saya sin pat ibu maham jadi parado pasna ki kita ni pas ngobha anis kmat pada melian su akan nunggu kamtam haba kajingjak baca kompani tada don nunggu bentak apa pila ban suya keren tak ketin ketli ya keren bat tada kinu beriu ke badan bentah akan ni kekam kepala simhi hadu ya kecung beriu mar tu beriu di way pakamai kajing kesam kecung hadin kajing dong tu beriu menu ban pajak kajing kesam bat kitu ke badan bentah sa akan ni kekam skoba apa penwan ladi no dokun seranda ada ngilap lembah kajing toket jong kitkot jong ka chunai ngin sale apa de kapatang kam habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya